Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Nahmadu ve nusalli ala rasulihi karim. Urmatlı mo'min musulmanlar. Ki Allah'ın iyi olgan meşit oturağız. Men sizlerge kişiden bir sadaka jönüne bir düşünüp berip koyun. Sadaka degen söz, bu özü sadakatın çınçıl boluşluk degen. Misal biröөлөргө sadaka berебиз. Şu sadaka bergende bu özü sadaka жүрөктөн üzülüp çıkkan için, çında berilip atkan için sadaka deydi da. Bu sadaka degen sözdü biz en жақсы söz ekенин bilişimiz gerek. Sadaka degen sözdü көп adamlar bir ötө beçaraga berилген bir мындай төмөн нерсе окшоп санайт да. Алла Таала сүйгөн нерсе бул садака өзү. Садака жөнүндө пайгамбар айткан 4 жакшылык, сулуулук бар садакада. Ошонун эң биринчиси бәләни садака гана көтөрөт деген да. Ар кандай бәләләр, кыйынчылыктарды садака гана көтөрөт. Садакадан башка нерсе көтөрбөйт. Bir adamın dua kılatan duam kabul bolбойт dese, sadaka ver dua kılsa, dua söz kabul bolot. Sadaka belani götürür, en birinci. Ekinciden sadaka versen, mal dünyöңө, ırıskına, ömürüңө, den soğluğuna bereke örer. Sadaka ötü bereke örer. Üçüncüden sadaka, bu tozoktan tosma olup oturgan nese. Dördüncüsü bu sadaka, şeytanını eritip gügüze topta degen da. Yani biz en çok düşmanımız şeytan da. Şeytan eğer otko güyüp erirse, şeytan bizde azgınlıktan alsız bolup kaldı diye mesele çıkarttı da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, jarım kurma sadaka berip olsa da tozokko özüңөрдү parda kıla деп aytkan da. Ошон үчүн кээ бир адамдар өткөн күнүнө садака кылып чекен да, күнүнө 1 сом болсо дагы, 5 сом болсо да ошондо садака кылып өткөн адамдар болгон да. Ошон үчүн бул садаканы жакшы кабыл алышыбыз керек. Sadaka деген сөздү сүйүнүп айтышыбыз керек. Бул садака деген эң жакшы нерсе да. Садаканы тууган уруктарга деле берсе болобу? Садаканы өз жакыныңан баштасаң болот, өзүң туугандардан. Мисалы, садаканы өзүң тууганың барсаң 2 сооп аласың. Мисалы, биринчи тууганчылык байланышты бекемдеген үчүн аласың, экинчи садака берген үчүн аласың да. Болот садака. Ошондой болуш керек да садаканы. Ошон үчүн туура кабыл алайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.